kwa bani pai ba la biom bai bai ji ni le na ka UDP hak subal jokobam toy rakni Karai uba Eugene lingdo kabamenta kasngi kalai potrik nai lor bon penyeso yala desha ka sengsan pertai na ka jella ka United Democratic Party UDP man yakon ye ka election jet nang mikmat shiteng samai na Mauplang constituency tangkat tu kan ye por hadian bekipat ba nong kershan kila menjori ka jing terwa kala sedang shua ling ba ka jing ngapjar ka ba shiminet man ken mau burom yukpa badu MLA barim ka Mauplang constituency uba SK Sun ubala khlat no dangshan hakashi potrik nai lor arjarat way badruban dema khamat jong ublei daga jingduwai kabala yalam do rangba snong barem ka maukria west uba officer solang kapadan ke jingno mensium kapadan ke jingdu jingkarman nyanawar gila du no yong yalam krau tumi kum tatra i ane kalau kapelan ke cuma kalau ke jingmu ke cuma kutrai mana pernah apa yang akan kapor ngendongkan iki mensium atrawi hakbang ini dongkam atrai banjo yung nong yalam naga naga cu kalong ying condong sakri bama malasim no salarihi ni dongkam atrawi yaki kun yung kun cuma naga ying bansai atrawi kum nong yalam uban yalam ban jarap uban betul lenti yang ikut pailan coba mau perang konstitusi. Kani kalawan hadian karai ba uba Eugene ula pensngo man pediang ya ka jing terwan ki nong kershan bo de ban yakun ya ka election jet nong mikmat shiteng samoi ban bi bujli yala ujong kupa uba SK Sun MLA barim ka Mauplang hashwa kani karai bo unshim ban penyeso shaka UDP habakran ki nong kershan uba Eugene ula ong barai ka ba ula shim kalong ringkat ka jing temu ban budien ye ki kam ki bau kpa ula penkre nakamenta ka Mauplang constituency hakini ki license shitang haka jinglong MLA jong u bat ki bedang sakut ipa ilong ibreo ba kakam kren kam jam banyak ketian haka at punyo trik haka sini kom unir tayo pi pai pa pinawan shma hanya hi man bisno ini kum kayin kasam patkerpa yang mangan mi kmat mangan budin yang ini kam ipa nandak dah kacing sosi kamakral abang lagi mapiawan hangme mapin pesno baka jingpot ke jompi manganga di bensim di bawah kitkia ya kani kakam bain pa ina e stengpor kum kayen nilai syong nilai pekat bahang tu kasngi di pilai kwa karai na kayen enrei kum kayen nyampe syong nyampe perkat hai perkat lang nyampe sani lang namantar ni kam te mangalapan pi apan porsi singi arsni mangan yo menyetua jumul lang pat kayen kasem an nakeriang nyaka pakha hakini gisni nilai yo panya don kajinyalan ka kursun bah kurindo bat lingba ka jing menjur lang kila ong inga pakila a maganang ya skwa hak kum hang ne mata sini ngayeng hak mat ke jopi ba lingka ka jing kitpok ka jing kirwiang ka kursun ka kurindo bat kumju ka jing kitpok kitwang pi ki pa banga larai ramba pangan simti pangan budin ya kani kam pa baina bisa aku cekpor bat keba ila accident yang ni banyak pi baro bat habang larai ramba
Pangan budi ni kini hikam ngan lekat pangala pan pendek bikin hikam. Ngala ni si office ipa. Ban ngala bikin file. Mangla i babun hikam project ba ilale ban coba ila temu ban le ban kibala. Sakut nak steng por. Jangan kerpa epi kipai ba. Mapin ay yang akan cengit terilam. Mangala man pendek ikni hikam kibalasa. Pat lingba akan cengit terilam. Mapi pat nga kayeng kasem. Inyok kait yang so kajingjom. Kinong Kershan jong UMLA Barim ka Moplang constituency uba SK Sun hadien bakila yo sngo ya karai ba uba Eugene Lingdo ula shim ban yakun ya ke election jet nang mikmat chiteng samai shke yang tarbar tau an na Moplang constituency kila menjuru takawe kasur pan pha yakun yu nakaseng san perthai United Democratic Party UDP haba terwa yakani uba rangshap thaba ulong ba kumba uba SK Sun MLA Barim ka Moplang ula day associate member ka UDP hadien bu ula job ek election MLA Clemseng House nam Arajar Katpra kumta sngo day bo ba Eugene bo unmi bujali yalau kpa dakabay khun nakaseng UDP kasyong sahani banyawa ya ke uniform nang nung nyele nakai gaseng nyele Syaman poi syata nan perkemau yang iki o aja kapra hawa aja kapra ngi kipai ba ngi penyen ngi ba deng dah oi kasur hang te po madan lau bentang Moplang ngi ba deng toilet naga independence ibadeng ngi yang ngi kipai ba isngap ya kasur jong kipai ba ilai penyen ila jong mari jong ibadeng tang si penai ibadeng yong ladang adon kum independence ngamla ban thau perthai marwei ngamla ban thau perthai marwei kumta ikot yang iki no kerjaan baro hante poka dorbar hol hante po dan thanat pulit bikin mau nam kan mau dai ma phi pa ba boong ye badeng kilit join ya no syaki UDP dai ma phi pa pha badi badeng ilek ban rum syaki UDP ilayo Kam Sherman ibadeng iong Kam Sherman ru kampat so bentoy namar ba iyo kikam berit nama yang datang associate member ba ila penyesok yang lebih bat kay UDP teh iong yang ngila ya bakla wa jakat pra berde bingi yale bin nakaseng ngala yolong minister kata kali di sisa to kailan yang beladap tiba deng iya yung ti nakaway kapor syakaway kapor te ijit yang kita kibriyo kibai la syaniat tadi kiba kikot kidon bat ngah ni mata kini kilong kikot kiba ibadeng ila jit kita kibriyo banyak tray nak benta ke UDP bat kejing semua ibadeng kalau baik ba inyele nak ke UDP teh ganung partai kikot kisla kidon bat ngah hadir bayi yang Dr. Don kepala nanti lepok selang kadon kajingnya lum banyak jin no yau presiden jog UDP Batman ibadeng lapun yang yai babu Andreas ibdalang ni mantabat ni i raba iba kasto korba ibdalang mat ni nimta ngilai ban-badeng ngilai lang hata kajingalang ndala ngilai keren kabun kijing keren badeng yong lawan keren lem sekentin arkentin boleh badeng yong pak bedum long
Apa bila ada member tu? Tengok badan ada sudah tang associate member tu. Apa syukuran mau syukuli tapi yang bak bendo yang siapa bilang associate member rai hapo bila ada pure UDP. Begini hilang dijing persoal ngai pi ba kai ganti ke bai badan iya mentapat kasyong api pai ba nangu pai ba yudin iya pai ba an kli pi nangu ba yudin iya kata pai ba wong UDP kisin menyong skap yang sur jong pai ba keba yudin batrai inbu hi yang kalenti ke bai badeng ila macakman lada pi pai ba pila yang muncul bai badeng abai ba yudin sorry badeng soit pala je pi kami kenal ba je pi ba yudin lada pi pai ba pila kular ban yele na UDP tahu ikan sur ngakwa bani pai ba lalu biong mai bai yudin yele na UDP hak sebel jawabam toy laki good